Sanibonani babukeli emakhaya, siyalamukela kubulawayo Celebrity TV. Sidabuka ke kobulawayo komfazi usha indoda kontuthu ziyathunqa khona ke ko Kings and Queens. Namuhla ke angihambi ngedwa ke, ngihamba ke lomhlabeleli wethu uzosisho yena ke igama. Mina ke okhulumayo ngingunaledi P aka the chubby baby, yena ke ohamba ke enyathele kuzwakala. Sabona ke budwa. Yebo njani? Hayi thina siyaphila ke. Ungazisho ke ibizo lakho ukuthi ungubani? Mina igama lami ngichasi Dube, yilo engisebenzisayo. Yeah, siyabonga ukuba kwazi ke Mchasisi Dube. Mchasisi Dube ke ungasitshela ke uhambo lwakho lokuhlabelela ke ukuthi uqale nini? Ya, uhambo lokuhlabelela ngathi mina vele ngiqale ngisemncane. Ngiqala ngisasemncane ngisahlabela just e-church namakwaya e-church kwaze kwafika ukuthi mhlawumbe ngazibona ukuthi ngarecord ingoma zami. Alright, so ke esingathi ke owaku inspire ukuthi ke ungene ku-musical industry mbani? Kakhulu ngangihlangana nje labanye abaculi bengikhuthaza just ukuthi ngabe uyakuhambe ingoma zakho erecorda just ukuthi ungabe lokhu uhlabela nje ubhala ingoma ube le ngoma kodwa iphelele just e-church kuphela. Yeah. Alright, hayi ke niyamuzwa ke bahlabeleli lani ke limuzwayo ukuthi hayi abanye niyamazi esingathi ke ungafuna ukucollaborate naye ku-music industry ye-gospel ngubani? Esengahlangana labo kakhulu kuthiwa nguThulani Ngwenya ohamba le Advent Hope ehlabela esesigodini. Mina ongicedise kakhulu ukuze ngize ngirecorda okwamanje. Omunye futhi ongathi ngiyahlangana laye kakhulu emhlabeleni ngundaba ezinhle Ndlovu ohamba nabahambisi bevangeli. Yikho ngathi sesibambisane kakhulu. Alright, esingathi ngulwane ke umhlabelelo ngathi uyafisa ke ukuthi ke ukuphumane la uhlabelelayo ngubani? Ya, abahlabeleli bakhona abafanisa labo Colin Moyo. Okay. Indoda esuka enkaya yahlabela igospel ngabe simanje ukhiphe uMaskandi kodwa nje uyahlabela igospel kakhulu. So ngafisa nje ukuthi ukushaye collab naye. Yeah, indoda esifisile nje ukuthi siyafika ngembe siyakuthi December maybe khona sesikukhiphe. Alright. Ongababonga ke ukuthi since ufike lapho ngababonga ukuthi ungabonga ubani abakusupportile ku-music yakho and all. Yeah. Kakhulu okwaqala ngizabonga kakhulu bona abalandeli abalalelayo lo mculo wami. Ngibese ngibonga kakhulu i-studio kuthiwa i-Port Street Entertainment esesigodini ingisupporte kakhulu phezu kwalolu hambo. Ngibese ngibonga lo Innocent Nyoni, abanye bamazi ukuthi ngugogo Sinasi ngitsho. Ungicedisile kakhulu nxa ngangiqalisa lo mculo. Nguye umuntu wangihambisayo futhi e-studio nalwana engincedisa kakhulu ukuthi ngiyekhipha single track yami yakuqala ngayikhiphayo. Nguye wayengincedisa kakhulu engisekela waze wangifikisa e-studio. Alright ke wena ke utholakala ngaphi? Lese kwafuna ukuhaya emchadweni, kuma party ngesingathi kuma event utholakala ku number ziphi? Ku WhatsApp ngitholakala ku 078 413 5655. La ku Facebook ngathi Mchasisi Dube yiyo engisebenzisayo. La ku YouTube yilo Mchasisi Dube engisebenzisayo. Alright, so wena la kuphela ama social media platform? Kwamanje ngiwena la lokuzemeni then lokungifonela kwaze ungifonela nxa ufuna ungibona. Abafuna ukuhaya la ufuna ungihaya uyangifonela kwena le number yizo engisebenzisayo vele 24/7 yabi isebenza vele ehlalela ithi isikhathi. Hayi ke simzwile ke babukeli labalaleli simzwile ke ubhuti uMchasisi uthi ke uyatholakala kubo YouTube, kubo Facebook, labanye nje uzovula ke kwamanye ama platform lokufonela. Hayi lingamfonela ke uthi ukhululekile. Singahlangana ke after the break. Ngizombonga nganina, ngizombonga nganina, ngizombonga
siyabonga ke sesihlangana ke after the break. Yebhuti Mchasisi besifuna ukubuza ke ukuthi sulama album amangaki ke sikhuluma nje. Hayi kwamanje le album enaleyi eyodwa naleyi leyo ithwele ibonayo bathi ithwani cha ngizokubonga. All right. Yo elengoma ezi8 ngaqala vele ngakhipha ama single track ayi2 ethi uthando luka baba lo ngizohlala uwe baba yizo ingoma ngazikhiphayo ngo2022 ngizikhiphile lezi ngoma wase 2023 ngenxa yokuswelakala kwezimali lobunzima ngase ngiswela imali ukuthi ngirecord aza record kathesi 2024 yikho ngikhiphe khona album ina le esengilayo. Hayi ke asimxhase nini ke babukeli balaleli bantu bakhona lapha ke koBulawayo. Let's support italent ke lapha ke koBulawayo. So wena ke kahle waqala khona the very first track uqale nini? Ngale ngo 2022 yikho ngiqale khona. All right. Yikho ngakhipha nale ngithi uthando luka baba lethi ngizohlala kuye baba yiyo ngayikhiphayo. So ke wayenza yini ama show ama concert or ke waba involved kuma concert or shows nje? Ya sengaba lawo kakhulu kuma churches bake besibize le group yami ngilayo nale siyehlabela ama churches la kumanye ama shows amaningi kumbe kuma launches abanye bangibiza siyehlabela kakhulu oKholeni Moyo Sindiswa uMadewa Sindiswa yamanazareta engahlabela labo kakhulu kuma shows amaningi lalabe izikho esiregister khona la iyasincedisa kakhulu iyasenzela lama shows ebalisa umkhulu wethu okhangele lapha koBulawayo uDr Lux uyosenzela ama shows. Hayi ke siyabonga ke labo asebeke bamxhasa sithi ke hayi asiqhubeke nini ke simxhasa. Wena ke bhuti uzalwa nyaka uphi? Mina ngizelwe ngo1996 ngoMay nje sidlulile birthday yami. Ngizalwa ngisuka eCholocho yikho ngizalwa khona endaweni yaseCawuna khona lephela ndaba yikho ngisuka khona. Ilungile sikubona ungala ring ke hayi ke besifuna ukubuza ukuthi ukhona yini ke umama ngoba ngiyazi bakhona ke osisi ngale phela sebekukhangele ngehlo lokhozi. Hayi umama ukhona nguye ngihlabela naye nje uyizwa yena lo obhekhayo isikhathi esiningi vele nguye engiba naye ngihamba naye namhlanje ukuthi uselela ngokunye baye church ngomunye umcimbi ukhona. Hayi ke kulungile phela sesilibona ningelayo sithi hayi hayi siyabonga singakavali uhlelo siyacela ke usithi ke 2 lines lathi sike sizwe umculo wakho lo wodumo ke esesizwe ngawo. Ya ngithanda ukuthi ngihlabelele ikhona ethi somnqoba ithi ngiyamithanda zothina somnqo usathane somnqo usathane lama demoni somnqo usathane somnqo usathane somnqo usathane lama demoni. Hayi ke siyabonga ke newethu Mchasisi hawu ke awuyahlabela. Hayi ke sithi ke asiqhubeke nini ke simxhasa simfollowa lapho ufollowa khona sisubscribe ku music yakhe ku YouTube. Sithi ke lingakhohlwa ke sithandwa zenkosi ukuthi ke lathi ke njengoBulawayo Celebrity TV lingakhohlwa ke ukuthi ke subscribe, like and comment. Subscribe ku YouTube, like ku TikTok, lisifollow njalo la ku Facebook lisithi ke follow lisichaye ngama comment sithi ke wozani lonke lizoyenza ke lathi ke ama interview kuBulawayo Celebrity TV and then ama numbers ethu ke ayakhanya lapha ku screen. Kumane lathi come and do an interview with us, we are free. Siyabonga, see you next time. Siyabonga bodali till we meet next time.